que anga fa aya vi se va conga henroa shi ya son de shingwaha kitito se machona shinanda gabante ya senle no ya le he trontile he chotashi kwatsoa kwana shoj anya he tsen chongas uiti yohia is insena he suike Tosha nyo sabes con chutas chinga hendi dike nyo kwa thochale shiki nisi tsa thocha kwa le isonde que anga he villana ni go to ho thole to liquisi chahi liqui ni bichoni chenga tso khisi athe chutas chingana thi la kashi as intunga metonga tsinga gatsake chutas chingale pa queen sikhi indra con chuta nasinandale tonga to hojes is ikeni si le chuta tio koni litza to heshi heke esi ke nyo ndati nyo zeyatina pa menga yije shashi senga gono gaisi kotsele ngasike si chala gondi shondana gondi kolo sicha gondi chinga sicha tsakwini chaisik eheni hendakwa wethela he tsakwini chaisik hendakwa tometo ngai henga sik ti chotsele wan ainga sik ni tsananda chotsena ni heni chinga tin lo shati tse tina cha ti shikwa shima cuando ainga sik ni chingale chuta nasinandana así que son ronda cuando ainga ni gawatis kichane nanga ga inatina tele shingya shifa aikotsena Niskana chashi kisana gohnya canteño le nonga tsaketsi eko he shikichoba yani hingas a heninga tichiha tichangi heena he ndi kaile tichani wa makahona ni wa nyotse kwanjina thini i nashinandana alisa to inda shohi hola kina shinanda yani nga no kwa he imana wa chanzi shohi na hokwani hokwaninga se na hokwaninga se chita kuijo ni rige ni hijo ninga catequista hichana mi kwa chitasha ni equini shahe shitina go na mitsake na ish Rogelio Ledesma heke ko he chitashinga Olegario Escobedo etine presidente kwa he chineshon tibako ya Nini Jonishi Tinangasco, director Maestro Antonio Prado Olmos. Coge su quasi Nini Tsaketsi Akohinga, Kises Nahi Quaniskana Chagatito. Go qui Jonishi Ho Quaniskana Chanike Nanahi. Go Quaniskan Nachanike Najita Chinga. Wango Quaniskan Nachanike Najiti, on Kisiskana Changonya. Quinga Gaina Nani, Gainaninga Tinenanga Chobeya. Coge stindi ninga tinele galikui changi hena litondala sakai changi asaki kwa litondala sakai sa hendi stindi se tonga sawa ibishoni ni khoni kaile ni tise na hamale ga he stindi na jakotseni jadreni kwa Johnny ngini wenele yihole nga skota yanga kwale galikui changi hinga kwitso hena ni go hechita shingana galisa kasia kisehi
ga ena kise go ati enele na yihona ga kuinda ga chobe yane kuitso hina ni shai kuihoni shi ni ati ni ke nani he kwaniska na chale he ndi kisi ke nanga na he kwaniska na chahe shi ni kitotsani na ninga mena ga alikwi katachangi shi ena goto hona tisha ni chance cha stingo he ninga ati tihu katamanda sahu tihu katama chenongyo meninga ga wakimani meninga kwatis eni ga top elani hoki kwanjina tsakana hechita shingana shigi kiyo indai hoki kwanjina kichihana shelikwi yana shihnya toga yana shikwani le gotsakwi ni shai kwani le chita shinga ngalikwi kitso yana toga wati kwani na tsahnya ngalikwi tsakichenongiana ni hoki tse kwanjina shi tile nya kwa hosi tso yana nga yihe meni shikisi ga hechita shingana nga go nyotse kwanjina kis ele danga tsakathe nga chaki tingi nga lisa toshkato to sakathe kwa nyos konkise ni shanyo nyos konkise nga yihetso mi gondi ni meka katanangi ni kiskomitheni gondi na mati natanangi kiskomitheni kwali meshikichihale chita shinga tonga beni meninga wakisini kwa tinela na ningo gati ho kwa ga chenongia ga yihe meni shi tichangi meninga kuyochonla ne katas ela na kwa vina chonga tsi imane anga fitia he kwale chasho o tine lenga ya fikani le ya soncho meninga ya tito fisi he kwanda En el nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Amén. Así ni la chance he que cuando he ni he pandashin yanga cabillo he rosario he. Goninga ka bachengo tona chance to bona difon ahi. Yo chile he pachikon. Ata yani shi meringa to chance e pachikon machena. Así di he cho chance e así di he viene disponsorio que ta cena. Di ho chance e yanga si cha fihini chai cha yo to ko. Yo que sé que manga es siempre me va a ser mal de che no saca ni tambo de te fan de gane me va a ser mal de che yo que sé que manga es siempre guardita se no guardita se no guardita se no Catavero
là chỉ chơi này này cái suy sụp khi này anh ấy cái sản nhiều bị thô này quý là cái sản khi khuê ya khuê ta năng cái gì cái sản khi là sinh năng đa thì quý vắt ra nhá hoặc khi thèn cái khuê ya này suy sụp khi này nhiều cái sản hay ya sẽ na cái gì nhưng gọi là cái khi này chỉ sẽ na cái khi này chỉ sẽ na qua chỉ gọi là này là liquid chất tụi ít sana này cái chả lấy chụp ta nè chỉ hai là chỉ ta thì chạy vào này nè bộ kit tích phải có cái này chỉ nên ta nó sana hết nè tụi bây giờ chỉ và thì ý kiến này ý và sinh hoặc gì thiếu bao sai ai vào này cái thiếu gì sao bộ kit tích nó cái phải cái cái này chứ và chắc chắn cái nào và thì qua này là cái thiếu gì ra này hết cái sản thì khi rồi ha nè mình này cái gì cầu nè cái là cái suy lệ chúng ta chính cái nào cái gì tụi ya kata cahi na ya ni shi kisi khaya na wa ingola ni ya shi zakation the me ni shi to bela nya ga ena no kha go ya ekin join na ta chen chinga na ya kin joy he na wa kui shi kis ena ga sikata jangi na he na me ni khamana me ni tsena ho si kin join na ho si kwa cha na shi he na wa ti nya na sana nya vi kui na to ana tsen ru khi me ni ga sikata cha ni wa liquisito kan sa sana nya na ho si se sa kata mare kata se nan thela sa me rinya thina ga sa chi na bo neti na shi hi na shi ta che he ni ena na tin na shi hi na san dai wa da he chota chine so he chota chine so kwe shi ni shi thyu ma zo ya nya ga ni nya ni fi ko ta ya ni sti he wan da he me to he shi go na nyo kin chana tông ăn tại nào tại hút khi mà là quá thì hết thiếu khuê ra nè quá hay là cái nít tì ra là hết nhắc quậy cậu sang là hết tông cái dán ra này nè ông sẽ bị thốn không có phải chạy giá này cái sản đã thiếu khuê ra này là ý sinh cái sản mê cái sản thì tổng tiếp hạ á lệ sa hết mà lại quan con chỉ sản nhau ao nó lệ quá hay là cái nascar chốt cho lệ tôi sáng mà lại là hết sẽ đây là cho chúng ta chính là cho sự cha lệ khuyên rủi là chúng ta cho sự sẽ cho tổ sa là chỉ khi mà đồ sinh lệ sẽ thiếu mà sẽ khăn này hay cho số ô hay là thiếu mà tổ ngang gọi đi tiền là sự gì sản khi nè mình chúng ta cái thiếu sinh lệ chúng ta là khoa cho là hết một đã tính gì này tít tệ về hay này cái gì mình sự ác này nè nhau là nên cái tổ khi nè tính gì này tít tệ và hay cái tít sa sai lệ mình sẽ khi mà Ma ya andas que ni. Andas que eso. Pero ya son así. Ya llegué ¿sabes? Quá bị cái gìที่มาในขั้นชื่อว่าซีเด็ดเที่ยวดีนะอย่าว่าให้ว่าซีร้านชอบอยู่นะสิเด็ดจะต้องสู้อยู่บ้านยักษ์กวนเฮ้ยเที่ยวจีนcái gìที่มาอยู่ว่าซีเที่ยวแต่ให้ว่าซีมีที่เดียว Tí xin số này cho nó đi à? Tí xin đây. Tí xin. Ở đây chơi này cho sen. Ở đây chơi nó chậu. Tổng共mà đi cho sen. Chỉ quả cái này xin phải là xin vô đi. Sẽ cái này xin tí xin này. Xin nó cho lên. Mai này. Cái mà chị này. Sao thì chúng ta gọi là chưa ba? Chúng ta gọi là khai yêu cái này chưa ba?
kiri. Vale. Ro'o son hombres del ombligo. Chi quiere decir ellos o los, tiene varios significados, los o ellos, los del ombligo, de la madre tierra, ¿no? Porque se dice, hay una leyenda de eso,
hay una historia, una leyenda oral, que dicen porque se realiza en octubre, empieza el 17 de octubre y termina el día 3 o 4 de noviembre. Entonces, dicen la historia oral dice que en tiempos de agosto, julio, agosto, hasta septiembre, aquí atraviesa una nube suave en este lado. Siempre hay nubes en esta parte porque llueve mucho. Y en los tiempos de agosto, julio y agosto, los viejos, los jefes de huentones, que había un jefe, veía, o gente grande, los ancianos, veían que esa nube ya venía, ¿no? Entonces decían, no, pues ya vienen la nube de los espíritus, ¿no? Los que ya murieron. Entonces hay que prepararse, ¿no? Y cuando se baila, pues llegan los huentones, empiezan a tocar. Anteriormente dicen que usaban solamente tambor y cantos, ¿no? Cantos. Y finalmente apareció la armónica, ¿no? Otro tipo de instrumento empezaron a ocuparlo acá, ¿no? Y ahora pues ya se ocupa, va progresando también, ¿no? Se ocupa la guitarra, el violín. En el caso de nosotros tocamos violín a veces, guitarra, a veces cantamos mucho también. Y se componen canciones, ¿no? De toda esta parte componen muchas canciones y muy bonito, ¿no? Porque hablan de su estancia en este mundo un rato, porque se tienen que ir, ¿no? Esto involucra mucho, todas estas vivencias, estas costumbres, involucra la lengua. Si no se practicara esto, pues también la lengua está en peligro, ¿no? Porque esto está encadenado, está relacionada la lengua con muchas cosas, lo que estaba diciendo hace rato, ¿no? La lengua involucra no solamente enseñar la lengua, ¿no? Enseñar es bueno, ¿no? Pues sí. Pero ¿por qué enseñas? Debe haber un antecedente, ¿no? ¿Por qué? Dacho tsain gandai ya timangi thengi lecha sho o shi itse ndiangi sho. Geni she Sergio Nieto shiti nangascole tin shokhi ya tenkao shtikamele shikao he tiofisi tswa gani chinswik heti yohian. Jani Tronti kauna nikoto ndae kamankhin chamiyo ngaya tiofisi tswa ndia ndango.
Thinki makwa ga isen le na esa shindae. Ngos asa tihna chwa kwa hetyo koya chota shitiun ro electron thi